Wah bang, ni apa ni bang? Daging kunyit bang. Daging kunyit bang Ya, betul, bang. Masak dekat sini terus jual bang Betul bang, panas-panas bang. Okey bang, ni daging kunyit ada bang. Saya ayam kunyit pun ada, sotong kunyit pun ada, ayam buttermilk pun ada bang. Ada 4 jenis lauk Ada bang 4 jenis lauk. Saya ingat ada daging kunyit je bang. Mana yang paling gerun bang kat kedai bang? Paling gerun ayam dengan daging bang. Okey bang, buat saya satu set bang. Satu set bang. Satu set berapa ringgit? Satu set 8 bang. Ayam 7, sotong 10. RM8 je? Bang. Wow, murah ni bang. Okey, bagi saya satu bang. Okey bang, yang mana-mana yang datang Bukit Baru bang, korang wajib singgah bang. Kedai saya bang, Dapur Kunyit bang. Dapur kunyit Dapur Kunyit bang. Kedai abang ni kat mana nak cari ni? Kat Bukit Baru bang, kalau nak senang lemak dia belakang. Oh ni Mixu ni Betul, bang. mantap. Okey bang Okey. So lauk apa yang abang suggest kat saya tadi bang? Okey bang, saya boleh sajikan ayam daging pun boleh bang. Boleh bang. Yang Bagi daging saya tiga-tiga pun boleh bang. bang, saya campur 3 bang. Oh, baru gerun bang kan? Lomo. Macam ni satu portion berapa ringgit abang jual biasa bang? Biasa saya jual ayam saja 7. Okey. Daging 8, Okey. sotong 10 bang. Kalau campur dia lain harga bang. Lain harga lah. Lain harga. Betul, bang. Lomo. Tengok tu guys. Gerun tak gerun guys. Okey. Lepas tu sotong. Sotong. Kalau macam ni 3 campur 18 bang. 18 bang Kalau ayam dengan daging saja 12 bang. Mantap. Ayam sotong 13 lah. Ayam sotong 14, daging sotong 15. Okey, lepas tu abang buat apa lagi? Okey bang, lepas tu kita ada sambal belacan dengan kicap bang. Mantap. Dapur punya bang, gerun tak gerun bang? Kalau macam ni bang, gerun bang. Saya makan dulu Okey bang. Terima kasih.